Tukineganaga ni uhoro wa mubira ri sometimes ithui a Kenya ri ni tuthiaga beyond our expectation na a Kenya kono twitikirio ngai atutongia ithuothe ri maburi ma mangi matingiga atwariria niki ni twirete kwionania muno na mu Kenya ri gutiri mu Kenya uterete gutamburwo wina kindu kana utari wona ruigua nginya ni uthia kwanyu ukaigua ringi ni mundu ringi mwathoma nake miaka mithiru na ringi na toko ringi wahituka nduna muona ukaigua kuria haiya gathaia gote kungeithagia aya sorry ndigukuonete acha mwirigithagia andu muno ngeithagio no kondire kindu andu mamenya ni twaine no merage twathomaga nawe mere twathomaga nawe ndagucinda CRI waiyagira mathabu wakwa yes ndagucinda CRI na PE riu ri horo wa mubira ri heno horo urahiuka guku nenda-ini uriku na niyo ithui wa Kenya na Tanzania ri ni tukoragwo na haro citu nenda-ini that is nenda-ini tukamera omoe githweri no matige githungu riu koraga no makauga githweri gitu ni shagera bagara sisi mfuti ni mfutano na mchanganyiko na mchanganyiko wa lugha wasiugo haria riu kuratuika atiriri umothe ri kuria Tanzania ri kwena mubira ubati uthakwo gatagati wa Tanzania I think na Madagascar mathaka na Madagascar kana ni Morocco marathaka na Morocco ithi ni turathaka na Madagascar Madagascar marathaka na Harambee Stars guku riu urafuata guku nenda-ini rora guku nenda-ini ri kuratuika Kenya ni maraingirire site ine ya Tanzania ticket ya mubira yo ya CHAN na maragura ticket ciothe ndonire nginya mwaria wa thirikari ya Tanzania ira ni areyumiririe kuko address kaundu kau kuratuika a Kenya maraingĩrie nenda-ini hare ha kugura tigiti maraigura ndaigua mundu roire ciringi 200 aragura kiharo giothe ticket well I think kirona exaggeration but it is possible andu ni mekite oguo riu ndaigua maraiga atiriri ati ndugu zetu wa Kenya waliingia pale kwenye site letu ama yakole matiu githwe wakaingia pale kwenye mtandao waliingia pale mtandaoni wakanunua tiketi zote mahela za wa Kenya ni mingi kushinda zetu kututishia wazitumia vibaya pale Lego temo no bamweli aterere wala aterere muro atutia randika aterere aya sawa ndugu zetu wa Tanzania mwezi tushinda kimuziki na mtu zinde kihela Ogaratu kaga rere. Nyinyi mwatulingia na muziki ati mko na Diamond. Sisi tuko na Please Inda. Mwongea hivyo mwasema mko na Diamond na sijui mko na nani mwingine. Sisi twalingana Samindo. Matigito ida maundu mothe matigito ida unde gwakora hete wari mwari tondu ni saidi yandikitwo atiriri ndiye kana kuria Tanzania ri ticket cia VIP guku ri sikendio 10,000 guku ri Tanzania ri ni 250 cia guku you see really wapi otere shiringi imwe ya Kenya ri I think in 20 shillings besha cia Tanzania uguo kindu kirendio tuge for example shiringi 200 Tanzania ri kuri 10 neiko hashu ndire ciria iyo niyo window ile ya Kenya mara explore maramenya atiriri mukibiza jirani maramenya atiriri wena ciringi gana rimwe ri aikorwo ciringi imwe kuria ni 20 ri ni ciringi gibao kuria ri wena ciringi 200 icio ni bia cigana cia kuria ciringi 200 ma guku kana cia kuria wena 200 ma guku ri kuria ni bia cigana ndukihura maita na 20 icio ni ngiri ya kire ngiri 4 icio ni ngiri 4 icio kigurite ticket cia regular cia andu atha mwakihuria probox ni mwakihuria probox na mwambata kuno kuriku riu theno na makiandu a Tanzania ni atiriri andu aria maragurire ticket ane ya Kenya na maraigire na magura ri matirathie kuria matirathie Tanganyika marathakira think kiwanja kia ni Benjamin Mkapa ni Benjamin Mkapa riu kuria Tanzania ri kiama ikiro kamagira mubira wa CHAN ri makenete muno ni ticket igure kuno kuriku Mudo rorete VIP ri kiria mundu ezima mani na urita tigiti wa VIP Tanganyika
Kaiwaje ziera ai buru ni ndagura wakwa wago Tanzania maragithaka na Morocco wagura bia cigana ndagura VIP igiri no ndi ha kabiti riu Tanzania ri riu thirikari ni yageria gwika atiriri ni marai na press briefing ira nironie mwaria wa thirikari wa oretwo yaretagwo atia aretagwo Gerishon Gerishon na mararia maraiga atiriri maundu mau marario ri Gerishon yangagacigua I think ni gacigua cio kaundu ta kau araiga atiriri ira niwo ni arariria by the way araiga atiriri maraiga maundu mau Kenya kurekwo ri Tanzania matige kwenderio guoya matikaugure ati gutiri undu tocio hanikite and you know Kenya gutiri tutiona undu munene we can do anything twagiona guku na ithu tukamagia na kule Raisi thirikari ya Tanzania for 2 days kana thiko ithatu ri makoretwo makiharuria mekurwa na muhatikano wa ngari na muingi ogerie kuona mubira ki kuria kiwanja no muhatikano wa ngari ri ene ngari meguku Unaigua ona president wao ri ni mwagwikira horo cio mukonde ati Tanzania matige kwenderio guoya gutiri horo tocio ekete atia na ni we thirikari ri no teno itu no ndo aguthambia kiundu kiu ri president ahota kwira kiama kia mubira atiriri reke andu acio makaingira tuhui mutu ndayagi unaigua maraigaga wa Kenya ndugu zetu pale wa Kenya aingia kwenye mitandao kanunua tiketi zote za michuano ya CHAN wadhalilisha wa Tanzania lakini wasijali, sisi tuko na Diamond, tutatumia mistari 2-3 pale mudo na tikiti ithatu ya VVIP mega biti ndewe na rumoru uria ngie rumuruti oyo nake raisi atarairo aigire kianja kia Benjamin Mkapa Stadium ena watia kikopea kiria nyama na Kayole na Ivasha wadhararisha nchi yetu wa Tanzania wasingie kwenye uwanja kujitazamia michuano ya CHAN lakini wasijali, sisi tutumia mistari tukitumia Mbosso ngeka tuite hau hatutwiswi na Mbosso, sisi tuko na Wanjiru Waya na Mbote Njogu Ndio meguta githunguri president wa Tanzania raiga atiriri ati a Kenya kindu kiria mena kiuri niguo amena guo muingi muno tutikanae gucemani na Tanzania faino riu iyo kwanja ndirahoya muno ithuĩ tu qualify na Tanzania ma qualify tucemanie ki faino na haro iyo arega kurikira kiharo-ini ri twetherwo borithi Lero wana mundu ungiatiriri Tanzania ungithii uhe muhiki tip ya ciringi 200 ucio no akurumirire muthi ucio ni ukuhikia 200 ni ambia kuga atiriri tani nyamate ati kundi muhe 200 kukakuja kijana mdogo hapa aitwa Getoelo kutoka Kenya kanipa hela ria ukuma thutha ria ukuria kana oke na nguo asemaje dada kakangu Getoelo wasema wataka kunipeleka ndeti nibebe manguo ama onatigane thutha o ciringi ya Kenya ihuthite ri ndirari na uzito ari wakuwe kindu ciringi 30 cia Tanzania hindi ya thirikari iyo ingi ya retired president Uhuru Muigai ilikuwa fiti sana ndio ari mata Tanzania monete gaga bute magatigaru kuona gaga bute makona bute cia gaga tuangojea tuwafinya sisi ndugu zetu wa Kenya bara nene ya Kenya na Tanzania koragwo nenda-ini ati tuangojea sisi ndugu zetu wa Kenya tuwafinye arwa sere aliage koyo mambarathuri hao tuwaonyesha ngaga mbute sisi hatutiswi. Ongea Kizungu. Ni tusi na Kizungu ni kuamini. What are you? Nonsense.
ukai muthiri na moe marathaka muthi mubira ndo muthi thaa igiri yari ne twehariirie muno kuona kiharo kiu kia uria gigukorwo kihana no ni twi thirikari no iguikia kiama kia mubira kindu nigetha mafans maingire tuhu matikonanie ta maragurire guoya Azamena mundu kuivaga kwira na tigiti wa Tanzania ni ukwenda uthitanganyika na tigiti nguhe uguthie kuona mubira wa Tanzania kuregere ureta VIP nya ni ngureta VIP nya ndacigurire 5,000 Tegwa VIP ko wena 500 ri negwa VIP cia kou ri kugura VIP kou ri ndegwa onayo ni 10,000 kindu ta kiu no riu VIP mundu eguko Kenya ri uratuma 250 ono sacrifice kanuthu oiga muri oiga mwere egathiriri we boy egathiriri Dirinia kanuthu gatetu 250 unengera 250 ngino mindo mire mpesa ndira kuriha tigiti wa gukona mubira wa Tanzania kaiwa muri ati ngai borokore ndagwathie kuona mubira ata ndira tigiti ikare thimu-ini kwaja kaona ndire guku VIP Akenya tukihingirwo guku tikaihũria kĩharo rĩa tũgũrĩte tigiti gũkũ ri a Tanzania no kũrĩra mararĩra nĩ ũrĩa twĩna tiketi ona andũ aingĩ maima jamu-inĩ harĩa bypass rĩ makĩrĩ na tigiti wa gũthiĩ kuona mũbira wa Tanzania na matiragũra mathiĩ no kũmahũmithia mamonie gũtirĩ ũndũ mũngĩka ati tunangoja tuwafinya kwenye fainali tuwaletee Diamond kaiwa mwena tiki ni sawa tumurehere tuletewe sisi tuwaletee Wanjiru wa Waya na Wanja Asali ndo ne magathie bunge ya Yala Kenya ne tugateterwo ni akadini kega niyo mekuo niyo magatutera matwire tithina tithwe mere andu a Tanzania na nyinyi mnachukulia jokes serious na nyinyi kitu kidogo hivi nyenyenye sasa ticket ni kitu ya kushinda hapa mukini nyenyenye mtinde munegenete ogwo imo yana etonge murehera andu a Forex eva kenda na moto yakwira mundu umwe guo ri taka mundu kangejwe na karuta wira ucio getagwo DCI wa Juja ri nio makoragwo X nio mahuraga Tanzania athi tutirabatara kumatumira mbuto nene na muvira ucio konto gakinya final tutwarwo kiharo neutral tutwarwo ku Uganda Torosi tungireherwo guku watakiona cha Mtema Kuni taona kilichomtoa kanga manyoya asio tuna watu sina kizungu asio ni kwamba what are you who are you who the hell do you think you are you pineapple punch Jumatatu nginya gatano kwegagara shamania na board check na Dhaya Tennis karibu sana twegagare na section Goni Wathoita leo thini wa kwegagara mitambo-ini ya Kameme FM thaa kenda ina ndagĩka 47 Fanta rĩu nĩ makũreheire kĩhĩtahĩtano kĩerũ kĩa